Wethu siyadibana njalo kule iviki ehlelweni lethu lwamaviki wonke Buza Ibhayibhili Likuphendule. Thanda kubana ngilamukele hamba lo mfundisi wami lapha umfundisi umpofu mfundisi bingelela abalaleli. Ngiyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwamaviki wonke Buza Ibhayibhili Likuphendule. Okhulumayo umfundisi umpofu CK. Siyabonga. Mina ngikhulumayo umfundisi uOB Mpofu. Sithanda ukubonga njalo elinye ithuba sesiliphiwe kule iviki ukubana sifunde ilizwi likaNkulunkulu. Sikhangela indaba yePhasika kuTestament Elitsha. Sikhangela indaba yePhasika kuTestament Elitsha. Iviki ephelileyo besikhangela indaba yePhasika kuTestament Elidala. So ke yekelani ke singene endabeni yethu bakwethu. Ake sikhangele lapha ekuthini ngesikhathi uJesu efika lapha emhlabeni. Kambe amaJuda babelokhe besathakazelela yini inkonzo yePhasika? Kumbe babelokhe besayenza yini inkonzo yePhasika? Singathini khonapho mfundisi Mpofu? Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda ivesi lethu lakuqala encwadini kaLuka ngo-2 ivesi ngelika 41. Luke ngo-2 ivesi ngelika 41. IBhayibhili lithi lona ke abazali bakhe baya eJerusalema iminyaka yonke ngomkhosi wePhasika. Ngizafunda futhi amanye amavesi avumelana la yona le esifunde kuLuka ngo-2 ivesi ngo-41, kuJohane ngo-2 ivesi ngelika 13 lo 23 akhuluma indaba efana nayo. Kodwa ke lingananzelela njengoba ke iBhayibhili selikhulumile lapha lithi lona ke abazali bakhe ngabazali bakaJesu laba okukhulunywa ngabo ukubana ke kuba bavele besiya eJerusalema iminyaka yonke nxa isikhathi sokuthakazelela umkhosi wePhasika sesifikile. Kusitsho ukuthi la kuTestament Elitsha uJesu esezelwe umkhuba lo wokuthakazelela umkhosi wePhasika kawuzange ume bawuqhubekela phambili bewenza. Siyabonga. So ukuthi amaJuda umlayezo kaThixo okusibona kweSodasi bawubambisisa kakhulu. Kunjalo. Baze bawuqhubezela phambili la kuzizukulwane ezilandelayo. So siyabona ukuthi babe ngasiwo bantu abalahla imbali. So lapha sibona ukuqhakatheka kwembali. Imbali kumele ibhalwe phansi. Uqhakathekile ngoba kwesinye isikhathi imbali iyancedisa ukuthi abantu babekwazi abavela khona. Ngiyangizwe mina abanye nxa umuntu engcenye engasaziphathi kuhle bathi abakondlovu abenzi njalo. Ngoba abakuDube ayisindlela khangela kuhle imbali yakho. Akula muntu koDube oyake enze njalo. So ugcina kwembali kuyasenza ukuthi sibe kwazi ukuthi singobani. Yikho lapha ngithemba sibona ama-Israyeli babeqinile kakhulu ekuthakazeleleni umkhosi wePhasika. Engcenye khonapho mfundisi angisafundanga uJohane ngo-2 ivesi ngelika 13 ngoba mbona azani kulokunye okuqhakathekileyo kumele sifunde ngendaba yePhasika. IBhayibhili lithi lona ke kuJohane ngo-2 ivesi ngelika 13 iPhasika labaJuda lalisondele. uJesu wenyukela eJerusalema. Kusitsho ukuthi laye esezelwe uJesu. Njengoba ke abazali bakhe kwakungumkhuba wabo ukuthi umnyaka ngomnyaka baye eJerusalema. Laye esekhulile wenyukela eJerusalema ngoba iPhasika laze linjani selisondele. So ke siyakunanzelela ukuthi laye kazange akhohle ukuthakazelela umkhosi wePhasika lanxa sinanzelele ukuthi yena nguye wayemelwe liwundu lePhasika. Siyabonga. So lapha siyabona ukuqhakatheka kokwenza inkonzo ezokuthakazelela lokho uNkulunkulu asenzele khona endulo. Nxa lezo nkonzo sizenza ngokuphela kutshengisela ukuthi asisoze sikhohlwe ngoba kwesinye isikhathi siyakhohlwa ikakhulu abantu bangazuzazuza inotho lani kwesinye isikhathi siyakhohlwa bahlale kuhle. Siyakhohlwa ukuthi sivela ngaphi. Kodwa ukuthakazelela lokho uThixo asenzele khona kuyasincedisa. Bese siya phambili lapha ngendaba yethu sikhangela ukuthi kambe kungaba lobudlelwano bani phakathi kokufa kukaJesu lenkonzo yePhasika kumbe lewundlu lePhasika. Kulobudlelwano bani? Now ungakhangela ke embalini lapha siyatshela ukuthi uJesu ilanga afa ngalo abafundi beBhayibhili bathi kuthiwa nguNisan 14. iFriday uJesu afa ngayo leyana ngekhalenda yamaJuda babe sithi bona nguNisan 14. Kulobudlelwano bani lokhu lePhasika? Yela ke sikhangele uMateyu ngo-26 lapha ivesi ngo-2. Ithi yona iBhayibhili njengoba lisazi sekusele izinsuku ezimbili ukuba iPhasika lifike.
njalo indodana yomuntu izanikelwa ukuba ibethelwe. So lapha sibona ukuthi uJesu wanikelwa kumbe wabethelwa ngelanga lePhasika. Ngezinye indlela ukufa kukaJesu kwaqondana kanye ngqo lelanga owakubulawa khona iwundlu lePhasika. Kunjani? Ngoba sike sathinta lapha iviki eliphelileyo ku 1 Corinthians chapter 5. Sike sathinta lapho ukuthi uJesu nguye iwundlu lani lePhasika. So uJesu ilanga afa ngalo yilo kanye owawulilanga owakubulawa ngalo iwundlu lani lePhasika. Ungafunda futhi la amavesi alandelayo uMateyu 26 ivesi ngu17 usiya ku19, ufunde uMarko ngu12 ivesi ngu1 lo verse 12 lo verse 14. Bese ufunda uLuka ngu22 ivesi ngu1 usiya ku16, ufunde lo Johane ngu18 ivesi ngu39, lo Johane ngu19 ivesi ngu14. Amavesi la ayagcizelela umnakano ukuthi uJesu wafa ngelanga lePhasika. So kuphinda futhi kugcizelele lwana umnakano ukuthi iPhasika lifana lo mfanekiso. Sakukhuluma umfanekiso wejaha. Ijaha elithi nxa lingakachadi lentombi liyabe liqina ngomfanekiso. Umfanekiso umela intombi. Loba intombi ingekho ijaha liyabe liduduzeka ngokubona ini umfanekiso. So iPhasika lali ngumfanekiso. uJesu ke wafa ngelanga lePhasika. Kusithi ukuthi wayesethatha indawo yani yePhasika yena njengewundlu likaNkulunkulu elisusa isono sani somhlaba. Yikho ke ukufa kwakhe kwaqondana kanye ngqo lokubulawa kewundlu lani lePhasika. So okunye futhi ke esingakunanzelela lapha yikuthi sikhangele ukuthi kathi vele uJesu yena elapha emhlabeni kambe wake wenza iPhasika yini, njalo inkonzo yakhe yePhasika yokugcina labafundi bakhe iqhakatheke ngani. Ngoba ngilokukholwa ukuthi esesenza le inkonzo kukhona okumqoka mhlawumbe esingakufunda. Singathini ngenkonzo yePhasika yokugcina kaJesu labafundi bakhe, mfundisi Mpofu? Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda lapha encwadini kaLuka isahluko ngesika 22. Ngizafunda kusukisela evesini ngelika 16 ngiye kuma kwelika 20. Kumbe ngiqalisele phezulu ku 14. Ithi yona ke kwathi sesifikile isikhathi ngesePhasika leso okukhulunywa ngaso, wahlala ekudleni labapostoli bakhe laye. Wasesithi kubo, ngifisile kakhulu ukudla lani leli Phasika ngingakahlupheki. Verse 16, ngoba ngithi kini kangisayi kulidla futhi lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. Wasethatha inkezo esebongile wathi, thathani lokhu labelane, ngoba ngithi kini kusukisela kathesi sinje kangisayi kunatha okwesithelo sevini kuze kufike umbuso kaNkulunkulu. Verse 19, wathatha isinkwa esebongile wasihlephuna wabanika esithi, lokhu kungumzimba wami owanikelelwa lina, yenzani lokhu ukuba lingikhumbule. Ngokunjalo wathatha lenkezo emva kokudla esithi, inkezo le yisivumelwano esitsha egazini lami elithululelwe lina. Sinanzelela ke ukuthi uJesu lapha elabafundi bakhe elabapostoli bakhe isikhathi sePhasika sesifikile. Amavesi afundwe ngumfundisi uMpofu lapha ebesitshela ukuthi wafa kanye ngelanga lapho kwakubulawa khona iwundlu lePhasika. Uthe nxa isikhathi sakhe sokubana ke asuke lapha emhlabeni ayebethelwe esiphambanweni sesifikile, wachiya esungule futhi inkonzo efananayo. Yiyo inkonzo besifunda ngayo lapha ke encwadini kaLuka ngu22 ivesi ngelika 14 usiya kwelika 20. Ukubana ke wathatha isinkwa wasihlephuna, wathi ngemva kokubonga wathi, lo ngumzimba wami ohlutshunelwa lina. Wathatha lenkezo futhi wabonga wathi, le inkezo yesivumelwano esitsha esegazi lami, kangisayi kuhlanganyela lani futhi kuze kube sembusweni kaNkulunkulu. Kusitsho ukuthi esesiya emaphethelweni isikhathi sePhasika sesifikile, wachiya esungule inkonzo yokuthi abafundi bakhe bamkhumbule ngayo inkonzo yePhasika. Siyabonga.
ngibona ngathi lokho kuqhathekile Kakhulu. sibona uJesu lapha usesenza enye inkonzo ngenye indlela Yebo. elomahluko Kunjalo. usekhuluma ngomzimba wakhe legazi lakhe kathesi kasakhulumi ngewundlu leliyani lalihlatshwa kuTestament elinjani elidala so kukhanya sengathi angazi ukuthi singasinyabe ngiqondile yini mfundisi wami lapha ngangathi inkonzo le uJesu ayenza labafundi bakhe la iPhasika lokugcina inkonzo eletha inguquko kusuka kuleyi eyayisenziwa ngamaJuda so kubuya kuleyi inkonzo eyenziwa ngamaKristu nyabe ngiqondile nxa ngisithi njalo uqonde kakhulu mfundisi wami njengobana ke uJesu eliwundlu likaThixo elisusa izono zani zomhlaba so ke yena wathi esebuyile ke wafa kanye ngosuku lapho kwakubulawa khona iwundlu lePhasika so ke yena esephila ke sokufikile isikhathi sokuthi asuke lapha emhlabeni wachiya emise inkonzo eyayihambelana lenkonzo yayisenziwa ngale kuTestament elidala yena njengewundlu likaThixo wachiya emise inkonzo kumele siyenze sonke njengamaKristu nxa simkhumbula ukuthi efela izono zethu siyabonga so ukuthi inkonzo le inkonzo engibona iqhatheke kakhulu ngoba inkonzo esisusa kokudala isisa kokutsha esisusa emfanekisweni empikitsheni isisa khona kanye emchadweni esikhuluma umfanekiso la esikhulume ngawo ukuthi isisusa esikhathini esidala emvubelweni liyana uPaul akhuluma ngayo ngale esikhathini esidala isisiletha kusikhathi esinjani esitsha engxenye okunye esingakubuza khonapho ukuthi kambe iPhasika leli esibona kuTestament elidala kwakuzamele liqhubeke yini nxa sikhangela sithathela khonapho umfundisi akhuluma khona la kuLuka 22 kwakuzamele iPhasika leli elokuthi kube kubulawa iwundlu liqhubeke yini kumbe uJesu wasesungule enye inkonzo iBhayibhili iyasincedisa khonapho kuKorinto waqala ngo5 ivesi ngu7 lo8 ithi yona susani imvubelo endala ukuze libe inhlama entsha engela mvubelo njengoba linjalo impela ngoba uKristu iwundlu lethu lePhasika lihlatshiwe ngakho ke kasigcineni umkhosi hathi kule mvubelo endala imvubelo yenzondo lobubi kodwa lesinkwa esingela mvubelo isinkwa sobuqotho leqiniso so lapha sesivezelwa ukuthi lokhiyana okwakusenziwa ngamaJuda kwakukhomba into enkulu eyikufa kukaJesu esiphambanweni ukuthi iwundlu lePhasika lalingumfuziselo kaJesu njengoba sike sakuthinta so ngezinye indlela uJesu esesifa esiphambanweni inkonzo liyana eyayisenziwa ngamaJuda yamiswa yikho uJesu wenza le inkonzo elesinkwa lewayini elingela mvubelo esebatshengisa ukuthi kathesi ngemva kokufa kwami inkonzo elizasala liyenza ukuthakazelela lokho engilenzele khona esiphambanweni inkonzo yesidlo inkonzo esiyibonayo la inkonzo kuthiwa yi-last supper batsho njalo abanye isidlo senkosi esokugcina yikho enkonzweni le akusakhulunywa ngemvu kathesi uJesu sekhuluma ngokuthi isinkwa singumzimba kabani wami wahlejulwa walinyazwa ngenxa yezono zabo bani zenu sekhuluma ngani ngewayini so kuqhathekile ukuthi sikunanzele khonokho inkonzo le uJesu ayenza la i-last supper yakhe inkonzo esisusa emvubelweni endala esisusa kokudala isisa kokutsha inkonzo esisusa empikitsheni isisa kulokho okuyikho okuyi-original inkonzo esisusa ewundlwini eliyinyamazana isisa ewundlwini elinguJesu onguye ongumsindisi womhlaba owayekhonjwa liwundlu lePhasika elalihlatshwa kuTestament elinjani elidala indaba eqhathekileyo leyo bese sithi ke thina kuLuka ngo22 lapho esifunde khona lapha singathi thina lokhu okwakusenziwa ngabafundi lapha besidla lesinkwa kwakumeleni ngokucacileyo ke sikucacisa kwakumeleni ngokucacileyo isinkwa mhlawumbe lewayini kwakumeleni njalo kuqhatheke ngani lo siyabonga mfundisi wami ngizayifunda njalo uLuka ngo22 kodwa ke kade sengizafunda ivesi ngelika 19 lelika 20 ithi yona ke wathatha isinkwa esebongile wasihlephuna wabanika esithi lokhu kungumzimba wami owanikelelwa lina yenzani lokhu ukuba lingikhumbule verse 20 ngokunjalo wathatha lenkezo emva kokudla esithi inkezo le isivumelwano esitsha egazini lami elithululelwa lina sinanzelela ke ukuthi endaweni yewundlu leliyana usefaka ke isinkwa akubeki ukuthi isinkwa lesi simele umzimba wakhe owahlethulelwa thina abantu abayizona nxa sikwenza sisidla lesi isinkwa ngesidlo senkosi kumbe ngesikhathi sesithebe siyabe simkhumbula yena
ukubana ke yena umzimba wakhe wahlwetshunwa uhletshulelwa thina. Wabuya futhi wafaka ke lenkezo yewayini. Inkezo le imela igazi lakhe elathululelwa njalo lithululelwa izono zethu. So ke kuhambelana kakuhle ngamazwi alotshwa nguPaul kumaHebheru kubana ke kungela gazi kakula kuthethelelwa kwesono. So iwayini limele igazi elachithakayo laphompoza liphume emzimbeni kaJesu ukuze izono zethu sithethelelwe. Siyabo khonapho engxenye umfundisi wami singathini nxa abantu bephatheka enkonzweni yesidlo njengoba usitsho la kulesinkwa le wayini. Singathi izinto lezi zingumfuziselo yini wegazi likaJesu kodwa ayisilo gazi likaJesu. Singathini khonapho ngoba engxenye abanye bathi ukuthi siyabe sesinatha lona kanye igazi likaJesu sisidla kanye umzimba kaJesu kumbe uthi kungumfuziselo akucacise khonapho. Siyabonga mfundisi konoko kuqhakathekile ke njengoba ke amazwi kaJesu ecacile ukuthi isinkwa lezi singumzimba wami owahlethulelwa lina. Kakuthi ukuthi ngumzimba kanye kaJesu. Uthi yena ke lokhu kungumfuziselo ukuthi linanzelele ukuthi ukuze libe ngabasindisiweyo mina ngihambe uhambo oluzima ngabethelwa umqele wameva ekhanda ngahlatshwa ngomkhonto ehlangothini ngabethelwa izipikili ezandleni ngabethelwa izipikili ngaphi enyaweni. Konke lokhu kwakusenzakala emzimbeni kaJesu. Abe sesithi isinkwa sizalikhumbuza ukuhlupheka engakwenzayo nxa ngangifela izono zenu esibhambalweni. Abe sesithi legazi leli elaliphuma ekhanda liphuma emzimbeni wonke ngemva kokuchaywa imvivinya zonke leziyana lapho laphuma khona emanxebeni awezipikili ezandleni nasenyaweni. Abe sesithi leli igazi laphumayo limele ukuhlanjululwa kwezono zenu ngemnikelo engawenzayo umhlatshelo esibhambanweni. So kakuthi ukuthi ligazi kanye kumbe inyama kanye kaJesu yona leyo. Kubuya kithi njalo kuyisifundo esibuya semfanekisweni ukuthi sizwisise indlela uJesu ayithathayo ukuze thina sibe ngabasindisiweyo. Siyabo kuyacaca ngithemba abalaleli bayancediseka ukuthi lezi zinto zingumfuziselo ngesikhiwa bathi ngama emblem nxa besitsho njalo ama object lessons. Usungikhumbuza khonapho ukuthi even esikolo lapha ama teacher bayananzelela ukuthi kwesinye isikhathi ukuze isifundo sizwakale ngcono bayasebenzisa imifanekiso. So leyi imifanekiso uJesu asipha yona ezasigcina ukuze singakhohlwa. Njengobana sibonile ukuthi amaJuda bona ukuze bakhumbule ukukhululwa kwabo eGibhite kwakumele babulale iwundlu leliyana elabulawa besuka khona ngale Gibhite. Kodwa thina asikhululwa ngeGibhite leyana endulo. Thina sikhululwe ngaphi esonweni. Sikhululwe njani thina? Ngokulinyazwa komzimba kaJesu lokuchitheka kwegazi lakhe ngaphi esiphambanweni. So sikhumbula njani lokho? Yikho okukhulunywa ngumfundisi lapho ukuthi sikhumbula ngokuphatheka enkonzweni le esidlo ngokuthabatha isinkwa esingela mvubelo lesiyana. Siyabe sikhumbula umzimba kaJesu owahlatshwa owalinyazwa ngenxa yezono zabo bani zethu. Njalo sithatha iwayini elingabilanga kusitsho ukuthi sikhumbula igazi likaJesu elachitheka izono zethu zinjani zithethe. Kodwa siyibamba indaba ukuthi izinto lezi zingumfanekiso zingumfuziselo ziyisikhumbuzo ngama object lesson uNkulunkulu afuna siphatheke kuwo ukuze sihlale sikhumbula ukuthi asizisindisanga ngemisebenzi yokulunga kwethu kodwa sisindiswe ngomusa kaJesu ngalokho asenzela khona ngaphi esiphambanweni. So nxa siphetha lindaba singathini? Ngasiphetha lindaba singathini? Zifundo bani esingazifunda enkonzweni yePhasika njengamaKristu nxa sikhangela kuTestament elidala? Kuyini esingakuthatha okungasikhuthaza okungasincedisa ngezikhathi zalamhlanje? Siyabonga. Isifundo sakuqala mfundisi engiphuma laso enkonzweni le eyasungulwa nguJesu yikubana ke nxa sihlanganyela enkonzweni yesidlo senkosi kumbe enkonzweni yesithebe sikhumbula ukufa kukaJesu esibhambanweni. So ke indlela esingakhumbula ngokubana ke uJesu wasifela efela izono zethu ikuhlanganyela kulinkonzo eyasungulwa nguJesu. So ke mina ngibona kuqhakathekile ngaleso sizathu ukuthi nxa inkonzo le iqhakatheke ngaleyo ndlela ukuthi iyasikhumbuza lokho umsindisi asenzela khona esibhambanweni. Okwesibili ngibona kuqhakathekile ukuthi wonke umuntu owamukela icebo losindiso
wamukela ukuthi uJesu wafa efela izono zakhe, lami ngisamukela ukuthi uJesu wafa efela izono zami, kuqhakathekile ukuthi ngihlanganyele kuyona le inkonzo. Kungakhathalekile ukuthi ngike ngenzani emuva ngaphila impilo enjani, kodwa ke ukuze ngikhumbule lokuthi ngize ngihlanjululwe ezonweni zami engizenza imihla ngemihla, kuqhakathekile ukuthi ngihlanganyele kule inkonzo. Engxenye engakutsho okokugcina mfundisi wami ukuthi vele inkonzo le kayenzelwanga abantu abalungileyo, yenzelwe wonke umuntu oyisoni. Kusitsho ukuthi umuntu oyisoni unjengawe lami, inkonzo le isilungele sonke, akumelanga kube khona oyibalekelayo ngoba isilungele isifanele futhi. Siyabonga. Ngezinye indlela balaleli liyazizwela indaba emnandi lapha. Le inkonzo efana lesibhedlela, isibhedlela sezoni, ukuthi abantu abazizwa bebuthakathaka kodwa bevuma ukuthi ngeke bazisiza, ngeke bazisindisa, ngeke bazinqobela isono, badinga igazi likaJesu. Yibo abantu kumele babuye kule inkonzo. Abantu abalungile inkonzo le kabayidingi. Asingakubeka ngaleyo ndlela. Nxa umuntu esithi yena ulungile inkonzo le kayidingi, kodwa iBhayibheli lithi akula muntu onjani olungileyo. Utsho njalo uRoma 3 ivesi 23. So lapha sifunda ukuthi le inkonzo yokunika amandla, inkonzo yokuthethelwa, inkonzo yokunqoba isono, inkonzo yokuhlanjululwa, inkonzo yokwamukeliswa amandla okuphila impilo engcwele. So inkonzo edinga bonke abantu abakholwa kuJesu ukuthi baphatheke kuyo. Ngezinye indlela mlaleli uyakhuthazwa, uyahlonyiswa lapha ukuthi ekukholweni kwakho kuJesu ungaze wavuma ukuthi inkonzo le ikwedlule, ungazange uphatheke kuyo, ngoba yiyo inkonzo esikhumbuzayo ukuthi sisinjiswa ngomusa ngokukholwa kuJesu Kristu. uNkulunkulu ke kakwenzele umusa. Engxenye sikhuluma kunje, sikhuluma lo munye umuntu osehlala isikhathi eside engaphatheki kuyona le inkonzo, usezilahlile, wathi mina ngiyisoni, ngenza izono ezinengi, vela ngisafanelanga. uJesu ukhuluma lawe, uyakunxusa, uyanxuswa ukuthi uze kuye. Nguye ongalungisa indaba yakho yesono, nguye ongakulamulela, akuhlanze ngegazi lakhe, aphinde akuphela amandla futhi okunqoba isono esikukhathazayo. uThixo ke sengathi angasibusisa. Sigqiba lapha ke indaba yethu yale iviki. Dibanani lathi futhi evikini elizayo, sikhuluma ngendaba zeBhayibhili ehlelweni lethu Buza iBhayibhili likuphendule. Inamba zocingo 078 620 4000, 078 620 4000. uThixo olomusa abe lathi.